Milenti, I did machine sees the way in a near Twaman. In Sakaya, no Kayabo, make a satchel about Jimba. It was your new bear me yam about the voodoo actually. A guy Benadji Modo. Or in Sembia to Ja. Now somebody to Janny Busia. And so when you saw catch it. Hi, Ghana Sam TV, dear me so. And it promised the blogger. I'm sure video, and it's why you and the Bemano. And the 2 January we are. Young Sir Betty. My Tima, the BISI homeland, my Concono Ghana, my as in mine, my Christopher mine. And so maybe say MPP for the web Bemina say NDC for bar. Na MPP for penny for no baby do mutiafa. Say NDC for the web Bemina say MPP for bar. Na NDC for penny for no age and 2 aquine. Mentiasie, 2 bar Bemuna now take Kunyanoson. Juma Ben and I would dear Wunya bar, Ugani. Obiaba or Manuno mine home. So by all mine, obey take revenge. The new Yain been obeying the Biatriaka. Into Naba, as our MPP near. Na NDC for Numa Wagan and Yanomu Gun. I be a company. When we seek a free, we are MPP ni, and these are buying a bentini. I was you close to a gunko for banks, a gunko for radio stations, a to tomb by force. Instead of say, or make your minor home, upper coin on the first or minor, a tomb bone, Yanohon or Morgan, will be tried the wire and soca. Bible says, and cut a saw year, and Osana Mayano, and Uncle be tried near and Socamon, and so sends a Milasho in 70, while the Contoka. Ya buy a no take revenge. To hear you to me, now born no party A, party B bar, Paconema, if you do Mukelia. Na ubikura talent pa obetimi de oman Ghana din adu akiri baabi nso yesi wo NDC ni nti MPP aban na woso yem wane da yem fa oman ni sika empushi no ya kana hye the politics ewura baabi a ma yedi enya na ahemfufuo nyina do mo haje politics ni ono na aban aba okasa na wankasa yepe na ya beche ne de wokọ awidifo man pa na yetimi oye bibi na won sapa kakra bi ne ya beche se kirim obi ama information se ye che na ha na de ne fa ya na me ampata wokwa wo ma biem na wana ye beche won so ahyehye yanim katakata yanim se robot panyimu na yayi na di anim so omla metena so ho oye puoboni nti ne nkrofo mo hyena se nyina ya puobofo nti police na yayi ni so onko gina kwa ho eke adribafo nhwe mo nko mla sunwie mu no onso kwaya ne adribafo anya chinchima adribafo nsa gio musika wo hye so driver ne yayi tepi government ambulance car wote wow baka so bi na apira na yede ne nsene okay ni wi na yeka ni mu ma na wode ko no onso de ye business na aban nya ba se krim wa wo office kitwa bi mu e ba betu sisi a ye de seka ne ma by force you too Emlanishin in 70, they open or day, politicians, more the agony diagro, politics and a say or mine. Into coin free and my moon quite brutally. The copies are even a brofumpu. Say Africa, I see, or my ben pound or Mohojua, or Becca Ghana, and so may catch out, say, and I teach them the name city, or Hania Maniani, a pom, dear dim Mabuno more Ghana, MPP Bapa was here, and son of 4 years in the person. Pocket please, no more gum in our fine DC for, by chewing in a gum, but we end this in one Trabaman, we end this in Nina, Sama, who you German can amount. No answer them, Sikawa mining, and paying for Netiaso. Chama ya tia blog no so, Omunyo Mona da, Saban Diabano, Obeya, Diama, Unipa, on Huato, Debbie. Also, so ye bibi ma ho to a campaign time untimi fa emo wan such ne ba yere ma me dada o ma ho to aba ma no be miaw ma ho kira ba so se be obitima ba o na ase e de body e betime ne ba yere ne emo bag aba be dada o ma to aba na ma no ya to aba ne ma ne wi no ohuri tena soro ho no ma wasan de ahoma so kon wa miaw ka hwe kire na wonti ba to be dura na start yi akwan wa yi na okọ na oba okọ na oba ye to aba ne ma ne wi ya na ba bia waduru bia na aka sanse ye so ya adwini mu o mlenti ade machine si su se wo yi na ne ato ama no nsa kan ya na twayabo me kasa kire ba dwemba na mo de ma munti na mo mani na ho Bible se montete kwa mo mani nte enkwasiafo munya hunu mu akoma muntie na me be kanse ma mu da ho na mu bie de nsem etene ba o Bible nim fa ne se me di agro e be fa se rapture the politicians for the oman e kono embie wadwini mu ala oni be ba ho so no wadi hia saada e shada ka menem o be bla saase we si su saa na wawu kwa sama ndo na me anu hu afofi no nso ko bu atende ko bu nsem jema na wo kwaya na wo bai ba kwan ne nya na oba be na fe o munyo next time o me ba no mu twem o mu di play o mu nam so o mu na e kro no wi e ya sunwie man no mo ne ba be o man ni yo so man ni bi ya aginyame Bible se na me ewrade na mo be hu se ne mu nyankopon amete Zion be pokon no so na Jerusalem be da ne konkono bia na fo ntwam ho bio enyi nyame ne besi fo ma be o man yi a se ye kwanu asoma si opposition o free so another ne ba hye ho te sikafo na be tokoso ya sikafo na hiafo no to akoso ahia ye da onya asem bia mpo na obi bi ni abam ubedem jingon yes obi nkotwa ne yonko mene yemfa ne kogina court na ne bibi wa ban ade be kye na mu fikiri okunkwa ti wote wa no wasonson ho enso la ahoma kye nkoto nsantene nkonkoto aba ma obi papa na obetena kunwa no so de ahoma ba be so kon to bia ya so ya jimi kakra zenka o ma yie die na nka o mo pa ene NDC fo ti akunya so a MPP fo ade na mo presi wo mo fo na mo makokotena so ede na wo so ro ma mo so mo pra kotena hobi ana mo fa mu nim dia mo wo mo no mo ye bibi na se echia matene no anka o man na ekoso se mo se mo po man ni yie die a ene enkopre nkotwe nyansi fom ma ne ntena ho ede na wo so ro mu nyina mo pra ko hobi e sika ne ahunyade kotena so ro the power be tete ahiafo se party e na wa ban mu a na party bi ti wo na wo botamin na wo hwe no
kasa awoka ade awoye na wo dwene bone fa won se meso me ba we na meso me de ba ba ye oba ya se kan na wo so twe na otwe na ye fa langard fo na ye fa body fo ye di soldiers na police fo di o manim mu di nkwa asem ni nsemu na ye mabunu ni bi nso edi jimie ya sika kakra de kwakopa adwuma ye no ode nam nuro so twale nuro didi ahodi nuro se kan ya duro didi nkwa asem kwasa ye dia obenya panyimu bia ma wadi nachi atiti sika ma no wadi nkwa asem ma no bansere ni batakali hunu tantan bi na hyehyehye no na odidi obi achi na ye okona wo ba na wo okona wo ba uhu se kila sha kila ma kila adwane da on bible say ni obi nya ntokwa abla onye ohwe na NDC NPP esi o madani atamfo se NPP ni NDC fu a mo hwe so madani atamfo a asono mienu nya ntokwa ekwa ye mu nua ne homa na ehuna mane bible say hwe obi akwan so me awurade mani a me one na atamfo mpontam ba so nwie de mo ye ni dia dance pefi se mo akwan so awurade ani de wa waso no ontie bible say wonyansa fontie na ni nim de no so na woni midifo fanya tempa ya mo nwene ehu bi na kwa apia anya aboa. Honestly speaking, after watching this guy's video, I realized that a lot of the youth are now thinking. A lot of the youths are now reasoning as a normal human beings. And in nipa 4-5 kawe nwa, amani be tumpong. Everything that he said in the video is facts, and he is very knowledgeable about everything that he was saying. And this is the kind of youth that we want in the country. This is the kind of youth we want in the country. I'm very glad, and Hanet said we having this kind of people in the country. When they talk, they make sense. I'm very happy. And then Empire Mebone say all the other people, the youth, would also start reasoning this way. Would also start reasoning this way. Abusuya, hi Ghana Ansem TV. Edi am jeso, and I promise the blogger. Sini nyina ba na wiye, but aseda kase ni nyina no, me de ma Ghana Police Service. Oma bodwuma papa. Fiti day 1 a Ghana Police Service ebedu akweti amemu. Oma boban bibia ya frenchim, obia nsisi obia. Oma to aban kama. Di o wi ni no, we wi ni. Ya yelusu yanso yelusu yaji yelusu atum Ghana Police we dia me boma baso ma boban ma obia me ye basa obia ntimi afa bibia enwram ma ya de this time there ma ya de na sekese enkomamo from IGP to the last person of police ma boban wa kwetia ma bibia ye kama asumdwei bibia say, was Yampeni Baomia on Antiquity Singaton, I say, every second.